Mu nama y'abakuru b'ibihugu bavuga icyongereza CHOGM iri kubera i Kigali, habaye ikiganiro ku buryo bwo kurandura indwara ya malaria n'izindi ndwara zititabwaho cyane. Ni inama yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu n'umushyitsi mukuru w'inama ya CHOGM y'uyu mwaka, igikomangoma Charles, akaba anakuriye gahunda yo kurandura malaria mu Bwongereza, gahunda izwi nka MALARIA NO MORE UK. Avuga ku irandurwa ry'indwara ya malaria, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasabye ubufatanye bw'inzego zitandukanye. This week, the Commonwealth will commit to working towards ending the malaria pandemic. Iki cyumweru Commonwealth izemeza kurandura malaria mu mwaka wa 2030. Tuzakenera inkunga yanyu kugira ngo ibi bigerweho. To make this happen. Mu bahise bumva ubusabe bwa Perezida Kagame bwo gutera inkunga y'intego yo kurandura malaria muri Afurika bitarenze mu mwaka wa 2030, harimo Gates Foundation yiyemeje gutanga inkunga ya miliyoni 140 z'amadolari y'Amerika. Uyu ni Melinda French Gates, umwe mu bakuriye Gates Foundation. There is absolutely nta gihugu na kimwe, nta muryango n'umwe wakora iki gikorwa wonyine. Ku ruhande rwacu nka Gates Foundation twiyemeje gutanga miliyoni 140 z'amadolari y'Amerika mu myaka iri imbere mu rwego rwo gufasha inzego za Afurika mu kurwanya malaria. Intego yo kurandura malaria ni indwara zititabwaho cyane ku mugabane wa Afurika bitarenze mu mwaka wa 2030 yiswe Kigali Declaration, ugenekereje mu Kinyarwanda ni itangazo rya Kigali. Ku ndwara zititabwaho cyane zigomba kuranduranwa na malaria, igikomangoma Charles avuga ko izi ndwara zibasiye cyane umuryango wa Commonwealth, bityo zikaba zigomba guhagurukirwa. We must also acknowledge that the burden of neglected tropical Tugomba nanone kwemera ko umutwaro w'indwara zititabwaho cyane ari ikibazo gikomeye. Izi ndwara ziri mu bihugu 46 ku bihugu 54 bigize umuryango wa Commonwealth. Ibi bihugu ni bibiri bya gatatu by'ibihugu bifite izi ndwara ku isi. Nakiri neza rero itangazo ryatangijwe none. Muri iyi nama y'i Kigali kugeza ku wa 4 nimugoroba, ibihugu, ibigo n'abantu ku giti cyabo bari bamaze kwemeza gutanga inkunga igera kuri miliyari 4 z'amadolari y'Amerika kugira ngo intego yo kurandura malaria n'indwara zititabwaho cyane izagerweho bitarenze mu mwaka wa 2030. Ikigo cya Global Fund gikusanya amafaranga kirifuza ko haboneka nibura miliyari 18 z'amadolari y'Amerika. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rivuga ko mu mwaka wa 2020 malaria yishe abantu bagera ku 627, abayirwaye bo bari miliyoni 241. Jean Baptiste Mico Myiza, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.